Verse number 21. Jesus Christ. Kristu abemena sono so machaki gawe. Kristu amejali bazalwane. Abemena sono. Sekunake lokho bazalwane kafishane. Kristu abejali. Abemena sono. Kristu abemena sono. Akamenza. Ungakameza. Kristu abemena sono. Sanibonani bathandekayo. Kristu abenjani bazalwane? Abemena sono. Ngisho sinye. Bekethe sono ngisho sinye. And la bhala khona Paul nakafika lento ayibhala Paul bazalwane. Ubhala into lenkulu kakhulu Paul nase ayibhala. Lenzaba lento lena bazalwane ikhulunywa kakhulu le kulamavangeli amathathu. Mateyu, Marko, Luka. Kakhudlwana. Afike na Johana ayifaka lento. Kodwa na lana Paul nase ayibhala. Sanibonani? Lana Paul nase ayibhala uyangilimata kakhulu thina namfunza. Ngalimata lokuthi afike Paul nase ayibhala bafundisi bami. Afike athi yena Kristu abemena sono. Angasho ukuthi Jesu abemena sono. Uyangipha mfundisi mama. Angasho Paul ukuthi Jesu abemena sono. But athi Kristu abemena sono. Ngoba Jesu utela nyama nomwana Maria. But Kristu lokujiwa waNkulunkulu. Ngikho ubhala Isaiah chapter number 9 verse number 6 athi nobhala athi ngoba thina sitele lomntwana bajasiphiwe indoda. Uhlukanisa ukuthi sitelelela ngubani bazalwane? uJesu. Uyawuthola kananyelanga lento engikhuluma ngayo ngoba lamhlanje akhonzekile. Lesatela yena thina uJesu. Lo mfana sanibonani? Lo mfana
bandle nabajika babuyela bakhanza ukuthi lo mfana lona asasuye Jesu yena lona besasifuna yakhe kwaKristu. Ngibona sihlabela thina sibese sithi yikho nimfana eyahlatshwa umuntu ukhashane kabe naNkulunkulu akanenzama umuntu walahleka umuntu kusuka esimile sethe sanibonani nika umbhalo wethi hlabelelo yebo Psalms 51 verse number 5 athi David nakabhala athi mina ngabasona kusukela mabathatha sisu andikwathi lo asesifundeni kwena ngathi ngasiyalifunza ke le tihlabelelo sasho number 51 verse number 5 yikho nimfana Jesus eyahlatshwa Dihlabelelo tsa number 51 verse number 5. Beka ngazalelwa ebubini. Sizulu. Mshayele mntana bazalwane umfundisi wakho. Kanti sikhona sizulu la. Sinem. Hawu Nkosi yami nyanzalele. Ngalesikhathi nami phela kumake siyabonga ufunze kahle. Akufunze lo basona impilo lona bekufuna lelinye umsho kahle kahle. Sizulu sila. Ngicela ukusebenzisa. Simnazi phela. Funda today. Beka ngazalelwa ebubini. Yebo. Umame wangithabatha esonweni. Umame wami ndani? Wangithabatha esonweni. Ngwana Swati. Empeleni ngadala vele ngisesonweni. Yebo. Ngabasoni kusukela make athatha sisu. Ngiyabonga lokho bazalwane. Umuntu nakadala angibone lutho, angikeli lutho, umuntu nakadala ukudala esonweni. Uthula bandlela. Sewuyalenga kaJesu lanze umuntu. Sanibonani bazalwane. Nayilenga indodana kaThixo eCalvary ilenga siphambaneni. Beyilanze umuntu wonke ikhona umntana nakadala nakuthi ngwami ukuthi ngwami makwentana angimathi nambe ngekho malunga. Kodwa na ukudala ngidala vele esonweni. Sanibonani. Seka sewuthuma umsindisi ke. Uthi ke uNkulunkulu yena. Ngicela kwehla. Ngiyabuyela lapho ngifuna. Angithatha kodwa mina lapha.
mfundisi wami. Ngikhona ukuhlukanisa ngalesikhathi lesibekwentekayo. Ngiyabona ngosibazalwane. Ngikhona ukukata kahle lokho. Ngakushiya kwalamuhla ukuthi ngalesikhathi lesibekunjani. But sitawufunda siqhubeke sehle namuhla. Sanibonani. Sifunde sehle kwembuleka kukateka kusizama ukuthi kuvele. Nakulona nalona lokho athi kakhulu ingqikithi lenkulu kulamalanga lapha lokho kubanje ama-convention empumalanga ntshonalanga lapho kuhlala abanye abaqathi imiphako lapho baqathi ulutho lapho kuhlala inkonzo yabo ngiyakwathi phakathi lapho baqathi inkonzo yabo bekusolo kudashwa noma neliviki madoda ngiyathi le nto mina liyabathi ngiyata lechayilanda phela sibuye twenty mfundisi wami sibuye futhi nansi le phela le nto sibuyake futhi imnanzi sithi uzama singene Amen. Okay, bazalwane. Uthi kana ubhalika Kristu abengasona manje bamfundela khametse. Kristu abengasona. Kodwa noko kubeka. Ukuphi nyalo lakho lokho. Ngicela umathe basekhona nje thina. Kuyekele lokho nyalo. Kuyekele lokho sithethile ngakho. Lapha bengizama ukukhatha bazalwane ngokuthi vele umuntu udala sesolweni. Uthule bandle umuntu nakantaka udala sesonweni sokumbita umuntu ukuthi athi sonzete kuJesu hayi esonzeni kakhulu but ukala kuJesu nendlela ikhamba ukuthi qala kuJesu uthule bandle ikala kaJesu letho lolo walela nabalanzethile besilanziwe thina nayilelo uthi lo mbhalo kangena sono kodwa noko tube Kristu abenena sono yebo noko uNkulunkulu
konke lokho nje ukumvisa kuhlungu bazalwane. Hayi ukuthi uNkulunkulu wamenda ukuthi abe nesono. Nikhona bazalwane? Hayi ukuthi uNkulunkulu wamenda ukuthi abe nesono. Kodwa wamenda ukuthi abe yini? Abe sono ngenxa yethu. Kafishane bazalwane. Uthi lombhalo uzama ukusihlahlela kusikhomba ngokuthi Jesu bazalwane nakayolenga eCalvary uthula manje. Nakayolenga eCalvary beka uNkulunkulu bekamhlisi bekamqala ethu. Usho njalo kaIsaiah siyabuya nakuyo. Phetha uphethile. Kuze kuthi ngaye semukelele uNkulunkulu ukuthi silungile. Kuze kuthi ngaye semukelele uNkulunkulu ukuthi silungile. Uthula manje. Nayile indoda kaThixo bazalwane beyilanza thina kuze thina semukelele ngani bazalwane siyavuma kodwa. Akusho ngoba Jesu wasifela. Sasingamahlebela Jesu wangifela. uJesu wangifela. Ngiyamthanda uJesu ngoba wangifela. Amen. Bathi siyamvuma Jesu. Siyavuma uvume ngemlomo. Usho njalo umbhalo ukuthi abaseRoma sashona ama-10 verse number 10. Uthi sivuma ngemlomo. Uthi sivuma ngemlomo sikhona ngenhliziyo basabakusindiswa. Amen. Awugijima leKaIsaiah. Ngifuna mzama ukugijima bazalwane. Usakhona number 53. Siyabo Jesu wami. Siyabo. Nyakuva lokho bazalwane. Sanibona. Amen. Nyakuva lokho bazalwane. Uthi lombhalo kude lebeyibonakala inako, kwakude kuhle. Kwakude lebe kungathi kuyathakasisa, kwakude lebe kumele ukuthi lebe ukubona umbhali la sawufunza khona mfuna siye encwadini yaLuka. Yekela lapho sawushiyela lapho ngoba bekufuna verse number 4 khona lapho. Kodwa salomiyekela khona lapho. Hamba uya encwadini yaLuka sabele kuLuka. Jesus Christ. Siyabonga. Siyabonga. Oh
sicelo ukuthi asiyabusho lokho bazalwane. Umthandi wethu siyabonga. Jesus Christ, my Father, Jehovah because uNkulunkulu wethu. Lucas article number 23 verse number 44. Longamfundzela kale lapho verse number 44, Lucas article number 23. Lo sisulu bani asaqala namo sisulu ngiyabonga mama. Asaqala sisulu sami ngiyasithanda sisulu sami. Lucas article number 23 verse number 44. Kungaba ihola Tubeka mama. Kungaba ihola lesithupha. Kwase kuba mnyama emhlabeni wonke. Yebo. Kwaze kwaba ihola lesishiyagalolunye. Yebo. Kwafiphala ilanga. Yebo. Isiheqo sethempeli Yebo. sadabuka phakathi. Yebo. uJesu wamemeza ngezwi elikhulu. Yebo. Wathi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Yebo. Eseshilo lokho wafa. Sashito lokho wafa. Tuba tubeka ngase, tuba tubeke kule. Induna yekhulu ibona okwenzekileyo. Yebo. Yamdumisa uNkulunkulu. Yebo. Yathi impela lo muntu ubengulolungileyo. Ufunda 48, Khanibalo 48 kakhudlwana. Nangale ngasizwathi into abesiyamfundzela aqala ku verse 44 la kabenze ehle kakhulu umfuna na verse 48 bazalwane. Nangakhuluma ngaye abesesento masinqamba kuhlale phansi. Ubeka baba. Zonke leziqubu ezazibonakele. Yebo. Ukubukela kodwa lokho sezibonile okwenzekileyo zabuyela emuva zishaya izifuba zazo. Abuyele emakhaya amangeke akufuba alokule bakubona. Lesiswathi lithi la gamenze icala lo verse 44 ngiyami sibo practice nakafunza mama ngathi. Wathi kumuse
umhlaba kwabamnyama emhlabeni. Kwabamnyama bathi kubhuqe emhlabeni. Sanibonani bazalwane. Emhlabeni kwabamnyama bathi kubhuqe kwangabonakali lutho emhlabeni. Khona indvodza imadvodza lebeyitenga ngaleso sikhathi. Chubeka. Kwaze kwaba nesikhathi senthambama. Yebo. Ngensimbi yesithathu. Shothi 3 hours lenga lendvodza lapha kumnyama emhlabeni kungabonakali lutho. Kungenalutho nangabe bekukhona amabhala bekuvalwe amabhala kungabonakali lutho bantu wonke ngamangele wonke nasalele kwenteke njani. Kumnyama emhlabeni. Hey man, kumnyama ulenga indvodza ulenga lebangala sono. Alenga mthile Calvary. Alenga indoda emadoda. Phakeme lapha ethubikele. Amena sono. 3 hours kumnyama emhlabeni. Yebakhola kithi sanibonani bazalwane. Bemena bishop la, bemena tata. Bemena abantu abasemthetho emsamo. Lapho sokuphakanyiswana namhla. Sokwantwana nje la. Bengakhoyo bona bona. Batamna yindoda ilenga ilanga mina nawo. Amena sono alanga mina nawo. Asilazile. Athi so. Ilazela moya ilazile. Wendele Yesu. Kana sono kude eqala. Babhali ngala ulosashokela ba 23 nakosashokela ba 22 iBhayibheli lithi kwake wahamba wayiswa eHerod wayiswa kuPilato sanibonani iBhayibheli lithi wathi nakayiswa khona wafika kuPilato wathi nakasuka gweba wathi ngithole igama kuke lo muntu babathe uyamphenya uthiwa hayi mani na Herod kulethela lapha lo muntu ngoba vele wehlulekile ukuthola igama uyamphenya uthiwa hayi khona akatholakali igama umbhali uthi babhali bathi bebasola bamile bathi bemelaphishela bathi mbethele lo muntu iBhayibheli lithi wahamba Jesu wahamba wayoboshwa ngesigelekeqe ngibani mbala Baraba yebo wahamba waboshwa na Baraba iBhayibheli lithi Baraba bekaboshela sisathuthumva nebulala sanibona bathi kunakuthi ngakhulula ngesigelekeqe sifuna ukuthi akuboshwe nawo wathi Pilato mina ngicabanga kumkhulula lo muntu ngoba angilitholi igama lakhe. Sanibonani bazalwane. Bathi kanye nalelani bathandekayo. Kanye nasikhathi labantu bamelele nesibuku simeleta. Siyena kodwa mina nawe lokufezeka inkonzo. Bazalwane. Ngabe kube Pilato. Wathi nakhona kumkhulula vele wangaye esiphambanweni bekuyoba yini. Bathi Jesu abhekene nayo le ukhona la iBhayibheli khona sanibonani iBhayibheli khona la khona kufike lithi khona baka bakhala nalivile kuwathi wathi kube uyami ngabe nenzemeni sisiyenga phakathi kwabantu abazakwenza yakho yayisinde njalo yayisifuna phela khona esiphambanweni ayokwenza khona amhlanje siyashaya sithi ngikhumbule kethe mane elupheka-ke ungabona lesi sihlabela sona sithi yo Calvary wakuyile Calvary wakunjani lesiyashayana lesiyakhithi yo Calvary
lenga indvodza itsile ekhanda ukhona umhlabeleli bese umhlabela simntoni sithi bamthatha angisathi iqembu leli behlabela bamthatha umsindisi bami sedaweni nesi abantu simsika amshaya wawanaso hamba kahlelo landleleni shaya landleleni shaya bana bavela amavidiyo bathi lento lekashaya maye beyinamathele lento kuthi kathi kusuka lenyama kisikathi kathi wayengene Yesu ashaya asimlazi umuntu emhlabeni uthi lo mhlabeni bamthatha umsindisi
Jesus Christ. Qhubeka. Ngensimbi yesithathu. Yebo, qhubeka. Imvamu leyayibeka ethempelini yaklebhuka emkhathini daba dimbili. Yebo, qhubeka. Jesu wakhala ngelizwi elikhulu wathi, Babe, ngibeka umoya wami entandleni zakho. Yebo, qhubeka. Wakusho lokho wase uyafa. Qhubeka. Indvuna yelibutho nayibona lokho kwenteka. Induna yebutho yasayibona lokho kwenteka. Yabonga uNkulunkulu. Yabonga uNkulunkulu yathi Yathi, impela abelungile lo muntu. impela abelungile lo muntu. 48. Bonke labantu babetewubukela Yebo. nabakubona lokho kwenteka. Mhm. Babuyela emakhaya kucela emadvomo. Fuza 49. Bonke lababemati Jesu kanye nebafati lababemlandzela kusukela eGalile Yebo. bemakhashane batibona tonke letifo natenteka. Atendeka. Badala kithi bazalwane. Sela kuvele ngisheshe ngiyohlala phansi. Ukukhumbula kafishane ngoba ukuthi bazalwane sathema ngenani eliphakeme. Thema ngenani eliphakeme. Nkulu inzema lesathema ngayo laladwa ngayo ibandla. Laladwa umuntu lebe angenaqala. Lapha ke nakukhulunywa ngaGood Friday kukhulunywa ngento ngana indaba yokuthi libandla libuya kahle kahle bazalwane ukuthi lebandla kahle kahle bazalwane libandla liqhamuka la emanxebeni. Libandla libuya emanxebeni. Libandla libuya bazalwane emanxebeni. Libandla libuya emanxebeni. Angisho lisono thithe mina. But ngishona ngithi mina libandla libuya emanxebeni. Ngiyaphinda la mfonayo. Libandla bazalwane lisuka emanxebeni. Hayi lisono. Ngoba lisono likhona lisono lanabuya emanxebeni. Khona lisono lanabuya emanxebeni lenza veni yami. Libandla ekujameleni kwami nokufisa kwami. But libandla laKristu lisuka emanxebeni. Suka emanxebeni. Ngingosima ngayo lento ngoba siyathi libuya emanxebeni. Ngingosima ngayo ukuthi noma ngabe kuvela timo bese siyema sithi ngeke lana siyathathana ke lapho sesiyema nasiyabela umhlabeni bese sithi sinasiyabela lapho sithi igazi lakhe lingiqobe Amen. Siphethe into lemathimba thina siphethe emadudula. Siphethe into lenkulu kakhulu thina. Sathe le nto ya Jesu ngesikhathi nakale bekathi mina ngilandze umuntu ngethulu kwaloko. Uthula bandle. Ubafunze incwadi yabokolose. Ufunze kahle uhlala ufika basakhona
njalo endleleni yokungena umesabili nawe ngiyakuthi siyakwenza mama bazalwane kodwa nalamhla emini emoyeni wami bekuhleli ukuthi sitokhumbukhumbutana kafushane bazalwane ukuthi libandla lisukaphi ukuyaphi ibandla lisukaphi ngoba kukhona uhamba ukhohlwa endleleni niyakwazi lokho bazalwane kukhona uhamba endleleni uhamba ukhohlwa ngiyaphi amkawo khohlwa sewukhohlile sikhohlwe ukuthi sathama manlabe ephakeme sathama ngabe anganaqala wasiletha emathimeni elinakasinanza Jesu kuthi la ngabona bazalwane kwenye manje ngale ngayibona lento ngiyalwathi nje namlokho manje sengilukhaza nala kini but alayela angakhohlwa bazalwane kunetimele athibona mina Jesu wababhilatika anataka kwamgilizika wasilandzela lo mfana lapha sikhona la ile ukhona bandla esigabeni wamnatha ke emthulini uthula bandle emthulini lo mfana ekhaya uyi first born oma wakhe lebabo wakhe bantu batholelana yini but indlela lebe anatha nawo ithola bekumhlolo bekuyile kulala wonke umuntu akasitala kuba athi lana kwendekani but Jesu wathi la khona kuthemba ikhona kuthemba ngoba Jesu uthando wathi lokho ufuna kimi noma ngabe kulibhuqasi noma ngabe sokuyimfetshwala noma ngabe kuyakhahlelwa noma ngabe bantu sebasebakuwa noma ngabe bantu sebasebakuwa bathi yini kwani bona lethule yini but athi Jesu la ngathi sithithela ngoba igazi lakhe lisincobele bazalwane bathandekayo yasithanda Jesu andodana lomthando sathandwa uNkulunkulu wathi mina ngiyashiyaphula ngenxa yomuntu mina ngiyashiyaphula ngilethe ikhosana yami ambe iyakufa ikhali